ubufasha mwiza ko muhabwa n'Imana tukaba tukimusengera izo poreka abantu badushyiraho n'ibiki cyo kibazo rwose umuntu uzongera ko kimbaza tuzajya duserera. Ubundi mu muco nyarwanda kuva kera wahaga agaciro gakomeye umuryango no kubaka urugo. Umuntu wese wageraga mu myaka y'ubukure yabaga ategerejweho gushaka, kubyara no kugira uruhare rukomeye mu gukomeza umuryango nyarwanda. Kubaka urugo byafatwaga nk'inshingano ndetse n'ikimenyetso cy'ubupfura mu buzima bwuzuye mu muryango nyarwanda. Muri iki gihe iterambere ry'itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga ryatumye abanyamakuru bamwe baba ibyamamare kubera ubuhanga n'akazi bakora. Kuba bazwi cyane bituma ubuzima bwabo bwite bikurikiranwa n'abantu benshi, utibagiwe n'ibijyanye n'urukundo ndetse no kubaka ingo zabo. Hari bamwe muri abo banyamakuru bageze mu myaka abantu benshi bitiye ubukure ariko bakaba batarashaka cyangwa ngo bagaragaze ubushake bwo kubaka urugo. Muri kiganiro cyacu cya none tujye kurebera hamwe abanyamakuru 7 b'ibyamamare mu Rwanda bakomeye bakomeje kuba ingaragu cyangwa badafite abagore babo bazwi. Nge nitwa Jean-Pierre Da Silva, ikaze. Umwanya wa 7 turasanga umunyamakuru Irene Murindahabi. Irene Murindahabi yavukiye mu Gasyata mu mujyi wa Kigali ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1992. Birumvikana ko imyaka imaze kuba 35 y'amavuko bigaragara ko nta gitekerezo cyo gushaka umugore. Irene Murindahabi yakoze kuri Magic FM imyaka 3 yose adahembwa. Aha aza kuhava yerekeza ku Isango Star mu kiganiro Sunday Night Show yakoraga. Aho naho yaje kwamara umwaka umwe yerekeza ku Isibo TV aho yakoranaga n'abarimo Philipita muri The Choice Live. Aha naho yaje kuhava ajya kwikorera aho ubu ngubu ari umwe mu banyamakuru bikorera bafite abakurikirana benshi ku rubuga rwa YouTube. Murindahabi Irene aka Mordecai Kashamakokero niwe dusanga ku mwanya wa 7 mu banyamakuru bibazwaho cyane impamvu badashaka kandi bamaze kugera mu myaka y'ubukure. Ku mwanya wa 6 turasanga umunyamakuru Dushimimana Jean Dodier aka Dashimu. Usibye kuba ari umunyamakuru, ni umuhanzi, umwanditsi w'ibitabo, umwanditsi w'indirimbo ndetse akaba umuririmbyi n'umuvugabutumwa. We kandi avuga ko ari n'umuhanuzi. Yavukiye mu karere ka Karongi akaba imfura mu muryango w'abana 4. Yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mu 1991. Urugendo rwe rw'itangazamakuru rwatangiye mu mwaka wa 2012 aho yatangiriye ku kinyamakuru imirasire.com ava yerekeza kuri Flash FM. Mu mwaka wa 2013 yerekeje kuri City Radio aho yamaze imyaka 2 mu kiganiro cyitwa The Lunch Hour Jams cyatambukaga kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Iki kiganiro mu mwaka wa 2015 kikaba cyarahembwe nk'ikiganiro cyiza cy'umwaka muri uwo mwaka nyine wa 2015. Mu mwaka wa 2015 Dashimu yerekeje kuri Hot FM gusa ntiyaje kuhatsinda kuko mu mwaka wa 2016 yerekeje kuri TV1 aho yakoraga nka director. Dashimu yasubiye kuri City Radio ari naho yatangiye gukora ibiganiro birimo ijambo ryahindura ubuzima, inzu y'ibitabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi biganiro akaba nabyo byamufashije mu kuzamura izina rye ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu Dashimu amaze imyaka 14 mu itangazamakuru. Birumvikana ko atamaze igihe gito mu itangazamakuru, ukongeraho n'indi yinjiye mu itangazamakuru afite, urasanga afite imyaka myinshi yakagombye kuba afite umugore ndetse n'umwana mukuru. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyamakuru Jalik Imfura Yacu. Imfura Yacu Jalik ni umunyamakuru wa BNB Kigali FM, umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane by'umwihariko mu gisata cya sport. Uyu mugabo amaze imyaka 15 mu itangazamakuru. Ku myaka 35 y'amavuko abakunzi be bakomeje kumucanaho umuriro bavuga ko akwiye gushaka. Mu mwaka ushize 2025 Jalik yapostinze ifoto y'inkumi y'ikimero. Gusa iyo foto ikaba itaragaragazaga isura y'iyo nkumi kuko bayifashe ateye umugongo kamera. Gusa ibi byaciye amarenga ko uyu yaba ari we bari mu rukundo baba bitegura kurushinga bitewe n'amagambo yaherekeje iyo foto. Abenshi bati Jalik yabagiye kwinyara mu isunzu. Ubu mwaka urihiritse amaso y'abakunzi be yaraheze mu kirere. Bitanabaye muri uyu mwaka ubwo ni 2022 2024 2026 gutyo. ariko bizaba kandi urabona yuko imigisha irimo iragenda iza. Umwanya wa 4 turasanga umunyamakuru Vuyanga. Amazina yiswe n'ababyeyi na Manuel Nkurunziza. Mu mwaka wa 2023 mu kiganiro yagiranye na Yago TV Show yavuze ko yanzwe n'umukobwa bakundanaga ibintu byamugoye kwakira akanarwara depression. Nkuko nabikobwe nyine nawe mukobwa mu buzima bwanjye nawe mukobwa nyine ni komitinzeho nyine nkavuga ni uyu nguyu eba wenda urugo ruzabe rwiza cyangwa rube rubi ariko ngiye ndumva nkurikije uko mubona nkurikije
ibitekerezo bye ndumva ari we waba umugore wanjye w'ahazaza. yego So ntabwo nk'uko nabivuze ntabwo byagenze neza kubera ko hajemo icyo bita inika udavenenu. Niba yari afiteho umugambi nk'uwo nari mufite yego yari gutera intambwe akabirenga. Nzi ko namyosabye imbabazi kenshi bishoboka. Naramusabye imbabazi, amwandikiye ama SMS, naramuhamagaye aramboroka. Eba nyine yamborotse ahantu hose mu buryo bushoboka ku buryo nta handi hantu namukura. Byanga bikunda depression ibaho, biterwa muri depression mu moko menshi, iyo wagiriye yose ni depression. So nkubwira ngo ntibyambayeho, ubu ntabwo nawe naramukundaga nyine nabona mvuguruje ibyo nakubwiye mbere. So byambayeho. Gusa muri iyi minsi abantu benshi baremeranya ko umukunzi we mushya baba bari mu rukundo yaba ari Christella, nubwo ubwabo batajya babihamya ku karubanda. Ruvuyanga rero niho dusanga ku mwanya wa 4 mu banyamakuru byamamare banze gushaka. Ku mwanya wa 3 turasanga umunyamakuru Axel Rugangura. Rugangura yavukiye Bujumbura ku itariki 30 z'ukwezi kwa 5 mu 1988. Birumvikana ko imyaka ibaye 38 nta mugore, gusa Axel we yibitseho umwana mwiza cyane w'umukobwa w'imyaka 10 y'amavuko. Axel Rugangura akaba umunyamakuru ukunzwe n'abanyarwanda benshi cyane by'umwihariko abakunda siporo. Ikindi kandi akaba umunyamakuru w'umunyamwuga ku rwego rurenze uruhagije. Axel Rugangura akaba umunyamakuru wa mbere mu kogeza umupira kurusha abandi bose muri Rwanda rwahanzwe na Gihanga. Axel Rugangura nubwo afite umwana w'umukobwa yabyaranye n'umukobwa benshi batazi, ariko nawe numwe mu banyamakuru bagirwaho impaka zo kuba adashaka umugore kandi ageze mu myaka yakagombye kuba afite umugore. Mu mwaka 2022 Rugangura yatangaje ko azashaka umugore ubwo igikombe cy'isi cya 2022 kizaba kirimbanyije. Gusa Argentine yaje kwegukana iki gikombe cy'isi atatweretse umukunzi. Reka dutegereze igikombe cy'isi cya 2026, nibyanga tuzategereza igikombe cy'isi cya 2030. Izo pressure umufasha mwiza ko muhabwa n'Imana tukaba tukimusengera. Izo pressure abantu badushyiraho n'ibiki cyo kibazo rwose umuntu uzongera ko kimbaza tuzajya duserera ubu bintu byose bisishikaje abantu bitanje abantu ishinga. Ibiciro birazamuka, Ukraine intambara yarateye, petroli na essence ni ibibazo ibintu bitera ubwoba. Ifaranga mwabonye caresse depression ihungabana rigisha abantu. Ubu ibyo ni ibintu abantu bashaka kunsembura mbamba bari cyane. Sinzongera ngewe ndidekaraye, sinzongera kubikubaza. Abireke mwana ariko noneho sinzongera kubikubaza, nzategereza igihe uzangutira uvuya. Rero gahunda afite niyi ushyigikira buri muntu ko agira wa 6 we. Reka manze nkumvishe icyegeranyo. Icyegeranyo ubwo byose mibi imeze nk'iy'ubuzererezi, ubaza ibyaha by'urugomo n'ubugizi bwa nabi bikorwa mu isi, ibyinshi ni ibikorwa n'abantu batigeze bashaka. hanyuma uwo wabivuze nawe mu muhereho. Ku mwanya wa 2 turasanga umunyamakuru Alphonse Muhire Munana. Yamenyekanye mu biganiro birimo ibirari by'ubutegetsi ku Isango Star. Mu mwaka wa 2015 yerekeje kuri Radio 10 aho yakoraga nka chief editor. Gusa naho yaje kuhava ajya kuri Radio Rwanda aho naho yakoraga ikiganiro Inzira y'Ibihe, ikiganiro cyakunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda. Kugeza ubu Munana asigaye yikorera ku rubuga rwa YouTube aho atambutse ibyegeranyo by'ibanga kuri politiki. Warongoye nk'irongore. Ubwo mwana Alphonse yari afite indangagaciro zitari nziza, ubwo yabikoreye iki? Yakoze ishyano riya. Ari nawe ndamuruta cyane. Akorera ibintu byarahindutse. Le monde a changé. Complètement changé. Gute. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru Kazungu Clever, numwe mu banyamakuru bamaze igihe kirekire mu mwuga w'itangazamakuru by'umwihariko mu gisata cya siporo. Gusa we yemeza ko Uwimana yamugeneye igihe nikigera azaza. Ni Kazungu Clever wakuze acecetse cyane kugeza ubwo ababyeyi be bakekaga ko ashobora kuba arwaye. Gusa itangazamakuru avuga ko ari kimwe mu bintu byatumye avuga cyane. Yewe nakuze ntavuga, kuri itangazamakuru ryamfashije kuvuga. Kazungu Clever udatana na Bibiliya, dore ko mu kiganiro aba ari nayo ndetse kandi mbere yo gutangira ikiganiro akabanza agasenga. Kazungu yakoze ku bitangazamakuru bikomeye birimo Radio DC, birimo Fine FM, SKFM, kugeza ubu kandi akaba ari hakorera. Kazungu Clever w'imyaka 55 niwe dusanga ku mwanya wa mbere mu banyamakuru bashaje ariko banze gushaka.
nawe dusore ikiganiro cyacu cya none. Gusa niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakora share, ugakanda na like, ugatanga comment niba ari igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi. Ndabashimiye mwese twabanye muri kiganiro. Ciao ciao. Naho utaha.